Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan puisi untuk Hari Guru. Langsung saja, nama saya Yusrian dari kelas 12 jurusan IPS. You guarded me when I was lost. You supported me when I was so faulty like patient. My teacher, for you we know things about carrying people, about which time we saw pains, about which sure we serve it. My teacher, you have enlightened me all through. Thanks for all at small hearty teacher. Wahai guruku, engkau ibarat sebatang lilin menerangi alam kegelapan. Engkau sanggup membakar dirimu demi anak didikmu. Wahai guruku, darimu kami banyak mengenal hal tentang warna yang indah, tentang garis mana yang harus kami lukis, tentang kata mana yang harus kami baca. Wahai guruku, engkaulah insan yang kusanjungi, mendidik dan membimbing kami. Engkaulah insan yang kusanjungi.